Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žena, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žena, jer je pjesma jedna nama suđena. Ću vam šta mi srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žena, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žena, jer je pjesma jedna nama suđena. Civilizacija. Jezgro se nalazilo u današnjoj Slavoniji, Hrvatska, između Vukovara i Vinkovca. Vremenom se proširila na dijelove teritorija današnjih država Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Slovačke, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Najstariji indoevropski kalendar, prahistorijska ljevaonica prve serijske proizvodnje metala, proizvodnja prve bronce u svijetu, najstarija prahistorijska kola s 4 točka, najstariji tačno utvrđeni i zabilježeni datum u prahistoriji, šamanizam, ritualni ukop jelena, bogatstvo ukrasa vučedolske keramike, čuvena jarebica, prvo evropsko modno odijevanje 1000 godina prije antičke Grčke, arhitektura s komfornim stanovanjem, najstariji uzgoj goveda na svijetu. Vučedolska civilizacija. Najstariji indoevropski kalendar. U Vinkovcima, Hrvatska. Pronađena je posuta tokom arheoloških istraživanja, čiji je nastanak datiran u periodu 2600 godina prije nove ere. Dakle, 4600 godina u prošlost. To pripada vučedolskom sloju. Urezani ukrasi na posuti prikazuju potpuniji i najstariji indoevropski kalendar. Zasnovan je na astralnom simbolizmu s relativnim zvjezdanim sistemima za sve 4 godišnja doba.
Kalendar je nastao u isto vrijeme kada i sumerski i egipatski kalendar, ali ni u kojem slučaju ne predstavlja njihovu repliku, zato što je utemeljen na sjevernijoj 45. paraleli. Klimatski uslovi koji odgovaraju toj geografskoj širini imaju za posljedicu 4 godišnja doba. Sazvježđa koja simboliziraju pojedina godišnja doba prikazana su u trenutku sumraka i to kao prva obilježena na večernjem nebu. Orion, Plejade, Blizanci, Ribe, Pegaz, Kasiopeja, Labud. Naravno, uobičajeni simbolizam sunca, bez jednog prikaza mjeseca, prikazuje potpuno odsutnost lunarnog simbolizma, što je indoevropska karakteristika. U vučedolinskoj civilizaciji godina je započinjala proljetnim ekvinocijom kada je sunce simbolično stupalo na mjestu najvažnijeg zimskog sazvježđa Oriona. Preciznije rečeno, te noći se Orionov pojas, 3 zvijezde, nakratko pojavio po posljednji put na zimskom nebu te je nestajao nekoliko mjeseci. Ovu slučajnost, nestajanje Oriona na proljetnoj ekvinociji, koji se danas zbog izmijenjene precesije javlja 50 dana kasnije, zabilježili su stanovnici Vučedola i ona im je pomogla pri određivanju prvog dana nove godine, ali i pro koordiniranju broja dana u njihovoj godini sa stvaranjem brojem dana godišnje revolucije zemlje oko sunca. Orion se u grčkoj mitologiji opisuje kao najljepši muškarac na svijetu. Njegov otac Poseidon naučio ga hodati kroz mora. Orion je hrabar i zgodan mladić te imao brojne ljubavne avanture. Neko vrijeme je proganjao Plejade, Atlasove kćer, dok i Zeus nije postavio na nebo da ih Orion ne može dosjeći, ali ga to nije spriječilo pa ih je nastavio proganjati na nebo. Vučedolinski astronomi su, posmatrajući zimsko nebo, mogli vidjeti kako se sazvježđe Oriona tako kreće kao da lovi sazvježđe Plejada. Na posudi vidi se 4 paralelne horizontalne trake. One predstavljaju 4 godišnja doba i svaka je podijeljena na 12 polja, to jeste 12 sedmica, s tim da je ukrašeno svako drugo polje. Prva traka prikazuje sazvježđe proljeća. Jedino se na njoj pojavljuje sunce. Nakon što Orion nestane s horizonta u proljeće, sunce počinje dominirati. Na proljetnu ravnodnevnicu počinjala je nova godina. Na ljetnom nebu se prije 5000 godina moglo vidjeti 2 dominantna sazvježđa. To su Kasiopeja i Labud. U traci s jesenskim sazvjeđem vide se Blizanci i kombinacija prikaza Riba i Pegaza. U posljednjoj su traci Kasiopeja, Pegaz i Ribe i Blizanci. Nažalost, dio posude koji bi mogao objasniti kako su Vučedolci riješili nejednak broj dana u godini odlomljen je i nije pronađen. Međutim, pronađena je kadionica kojom se vršila korekcija kalendara. U donjem dijelu ima rupice za dim zapaljenih trava, na površinu se izlilo ulje, a mogla je funkcionirati kao svjetiljka. Bočne stijenke su podijeljene na 8 polja, a poklopac na 5. Naime, trajanje 5 venerinih godina potpuno je jednako trajanju 8 zemljinih godina. Cjelokupni raspon ukrasan na vučedolskim posudama zasnovan je na suncu i astralnom simbolizmu te Veneri i Marsu. Starčevo, karakteristike. Prvo, stalno naseljavanje stanovništva u Evropi, zajedno s Vinčom. Prva evropska sjedilačka poljoprivreda, pšenica, ječam i proso. Prvi uzgoj stoke u Evropi, ovce, koza i goveda. Prvi nadzemni pravougaoni kuće, gruba i fina ukrasna keramika. Dobar dan i zdravo svima. Hvala što ste danas došli u Park Travne. Ja sam autor replike Vučedolskog Oriona. Nešto ću vam reći vezano za likovnu formu. Dakle, idemo od oblika do motiva. Sama sadržina svakog skulptorskog rada je forma. On se razdvaja na oblik koji je primaran i motiv koji je dio te primarnosti. U ovom obliku postoji sadržina sfere, znači oblik je sferičan, zaobljen i tako dalje.
osnova svake skulpture je njena unutrašnja forma, dakle njeno jezgro koje je uobličeno. Naknadni dio koji završava formu je motiv. Kod autora, koji je naš prahistorijski predak, koji je djelovao na prostorima Balkana, neki naš prapredak, prije svega je stvorio sferu. Sferu kao kretanje. Uočio je osnovni malo je zbog mikrofonije, samo malo. Je li sad okej? Probaj. Halo. Znači sve što postoji ima neke svoje osnovne elemente kretanja i tako dalje. Sfera je dinamika lunarnih tijela. Zaključak našeg prapovijesnog oca je da je primijetio kretanje nebeskih tijela. Dakle, ona dinamika koju nam objašnjava akademska zajednica da je dinamika najdalja tačka u kvadratu, znači dijagonala, je relativna. Znači ono što mi nosimo u korijenu je da je ta sfera, krug ili lopta, da je to neko naše praznanje o dinamici. Jer naši praoci su prepoznavali to kretanje. I tu nastaje, znači tu je korijen ovog oblika. Vi kada uzmete da modelirate od komada gline, da modelirate neku formu koja je upotrebna, vi kad krenete od baze, ona počne da se širi. I onda je vi sastavljate, znate, u biti sve se sastavlja i vezuje u jednu sferu. Zašto? Zato što je ljudima pouka nastala iz nekog lunarnog sazvježđa, iz neke forme, a i sam naš lik, portret, naša glava je sfera. To su neke činjenice. Fizika gline kao materijala koji je bio dostupan našim predcima je neka osnovna materija koju možemo oblikovati. I onda nastaje ovo. Šta je interesantno? Znači, dinamičko svojstvo ove vaze i kretanja. To zapažanje koje su naši praoci imali je da su oni uočili da se vrijeme mijenja, da je sve u ciklusu. To nije moglo trajati 5000, kažu 5000 godina, strana je stara 25.000 godina. Jer to nije ono znanje, ali genetičko znanje je ono što mi nosimo, što je naš korijen. Slikovne strane, mi imamo više dinamika na ovom predmetu. Znači nije samo sfera, nego je ovdje u pitanju oduzimanje konteksta, dekoracije. Znači, vrlo razvijena svijest čovjeka. Vi kažete nema mjeseca, nema... Kako nema? Pa vidite da je ovo prvi dan proljeća. Ovo je prvi dan proljeća. Vrlo svjesno. Je li ovo mjesečeva vrijeme? Da li je ovo poplava? Da li je ovo mjesec maj? Znate, sve je toliko ispisano. Već taj čovjek je toliko svjesno govorio. Svjesno znao. Znači, na osnovi dinamike, na osnovi simbola, čovjek već razumije pismo, zna da govori. Od koga je to naslijedio? Znači iz sebe, iz nekog unutrašnjeg znanja koje je duboko u nama. Zima. Zima je tu. Kad se lomi hladno i vrh sunca. Nevjerovatno nešto. Ja sam prihvatio ovaj projekat
došao u poziciju da modelujem tu primarnu formu koju nalaže materija i onda sam se zaljubio. Nisam mogao pustiti da ne dodirnem tu emociju čovjeka koji je bio prije nas. Meni je to bilo izazovno, lijepo i mislim da sam to negdje dodirnuo bar jednim djelićem. Ja se zahvaljujem vama što ste tu. Ne znam šta još da vam kažem, osim da vam nešto kaže profesor Osmanović. Vezano za sve. Hvala vam. Dragi gosti, zahvaljujem na dolasku danas. Zahvaljujem našim školarcima i drago mi što su oni ovdje. Zahvaljujem autoru ove vaze, koja je za svijet keramičkih vaza zapravo monumentalna. Original je manji. Zašto mi danas otvaramo paviljon posvećen starčevačkoj kulturi i vučedolskoj civilizaciji? I to baš ovdje u srcu Bosne, u Visokom. Zato ćemo sljedeći mjesec otvoriti paviljon posvećen vinčanskoj civilizaciji. Zašto ilirskim, slavenskim, bosanskim vilama? Zašto ilirskoj kraljici Teuti? Zašto ćemo do kraja godine otvoriti paviljon posvećen Kulinu Banu, Batonu, vladaru od prije 2000 godina, i Aleksandru Makedonskom? Dakle, odgovor na pitanje zašto? Zato što je tu riječ o našoj kulturnoj ostavštini. Riječ naše za mene znači sljedeće. Oni koji govore našim jezikom. Oni koji imaju zajedničke pretke. Istu kulturu, tradiciju. Oni koji se smiju istim stvarima i koji plaću zbog istih stvari. Od Slovenije, današnje Hrvatske, današnje Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, ali i Bugarske. Bratko, i Bugari su naša braća. A nas je vihor ovih nemirnih vremena nekako odvojio jedne od drugih. Ja se bavim piramidama, megalitnim lokacijama, dakle puno dubljom prošlošću. Ali kad sam vidio koliko nepravde se nanosi upravo nama, ovdje, na ovom našem nesretnom poluostrvu ili poluotoku, Humu, kako ja zovem, ili Balkanu. Balkan je riječ okupatora koji je nametno drugi okupator iz Francuske. Hum je naša lijepa riječ. Kada vidim koliko se naše ne istražuje, u zadnjih 150 godina naši historičari su išli na studije u Beč, neki u Berlin, Pariz, London i Rim. I tamo su učili našu istoriju. Prije 2300 godina antički Rim je poslao svoje trupe preko Jadrana da osvaja naše, tada su izvali ilirske zajednice. Najveća je bila ona pod vlašću kraljice Teute. I naši su istoričari prihvatili objašnjenja historičara iz Rima i iz Grčke, da je bila pohlepna, da je bila kratkovida, na čelu gusarskih bandi koji su napadali mirne rimske brodove. I oni su pisali našu istoriju. Prije njih Grčka, a jedni i drugi, to mi danas ne znamo, nam o tome ne govore, su izvršili kulturocid u našim krajevima. Iza njih nije ostajao kamen na kamenu, nije ostao ni jedan dokument, ni jedna umjetnina. A na našim fakultetima istorije, arheologije, filozofije uče nas da nam je Rim i Grčka donio red, organizaciju, umjetnost. Krivo. Oni su uništavali ono što smo mi imali. U našim knjigama znamo sve grčke i rimske bogove na pamet. Ne znamo naše. Ovaj park to ispravlja.
Kada je završilo posljednje ledeno doba, prije 12.000 godina, prva kulturna oaza u Europi bio je Lepenski vir. 5 naselja u današnjoj Srbiji, nekadašnjoj Jugoslaviji, 2 u Rumuniji, na Dunavu, kod Đerdapa, slučajno otkrivena, su nam dali argumente da je prije 11.500 godina to bio prostor prvih zajednica organizovanih sa arhitekturom, sa poljoprivredom, sa ribolovom, sa simbolima. Lepenski vir, naš. Prva civilizacija, Starčevo i Vinča. Slijedio je Vučedol, a to su sve slučajna otkrića. Zamislite da smo imali sistematska arheološka istraživanja. Pokazali bi kontinuitet. Čuli ste šta ove djevojke čitaju? Prva arhitektura u Europi. Prve kuće sa 3 prostorije. Dnevni boravak, spavača soba, ostala u doba dok je na zapadu, današnjim teritorijama Francuske i Španije i Portugala i Njemačke i Skandinavije, bio primitivni neolitski čovjek u pećinama i sojenicama. Kod nas kuće koje nalikuju na današnje kuće. Prva metalurgija u Europi, naša, Vinča, a prva serijska proizvodnja metalnih predmeta Vučedol. Talili su bakar i zlato, praveći alate i ukrase, umjetnine, ne oružje. Kad su metalurgijom ovladali barbari sa istoka, iz Anadolije, sa zapada, zapadno od nas, preci današnjih Latina i Germana, i sa sjevera, oni su pravili oružje, naoružavali bande, pljačkaše koje su lijepo nazvali armijama i vojskama i koji su otimali naše, krali naše resurse, metale i minerale i drvo i vodu i ubijali naše ljude koji se tome protivili. Doći će nam monumentalna statua Batona, za koju su svi naši istoričari preuzeli antičku rimsku priču, da on bio vođa ustanka. Vi ustajete kad ste u nekoj državi. On je bio državnik naših područja, od Slovenije do Bugarske, vojsku više od 100.000 ljudi. Dakle, ne neki ustanik, pobunjenik. Da ga nije izdao Baton Breučki, kojeg su Rimljani potplatili, time su se uvijek služili, istorija Europe i svijeta bi bila drugačija. Imamo dosta Makedonaca ovdje koji cijene ovo što radimo. Kažu, ti govoriš ono što mi ne smijemo. Pođete na sveznajući Google i pitate kojim jezikom je govorio Aleksandar Makedonski. Daju vam 2 opcije. Grčkim ili dijalektom grčkog jezika. Krivo, krivo. Aleksandar Makedonski je bio Makedonac. Njegov otac, Filip II. Makedonski, je bio Makedonac. Svi Aleksandrovi generali, niko od njih nije govorio grčki jezik, već makedonski. Koji je to jezik? Aleksandar sam kaže, Demostenu, svoje sam djetinjstvo proveo na sjeveru sa tribalima, tribali, Velika Morava, Srbi, i sa Ilirima, u njegovo doba Iliri, od Drine zapad, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Slovenija. I mi smo svi govorili istim jezikom. Tih dokumenata više nema, jer su nam na Berlinskom kongresu 1878. rekli, vi, evo mi ovdje, ste potomci Slavena iz 7. vijeka, Albanci potomci Ilira, a Aleksandar Makedonski je grčki. Falsifikati. Mi nismo potomci Slavena. Manje od 10% naše krve je slavenske. Slaveni, Karpati, Poljska, Močvare, Bjelorusije i Ukrajine. Mi smo autohtoni narodi. Zašto je to bitno? Ako smo došli u 7. vijeku, sve što se dešavalo prije nije naše. Osvajanje antičkog Rima, dakle, to se nas ne tiče, krivo. To je naša istorija ovdje.
Zbog čega je bitna istorija? 25 godina sam proveo u Americi i posmatrao sam naši ljudi kako dolaze iz Bosne, iz Srbije, iz Hrvatske, koji su uglavnom srame odakle su, jer se nemaju za šta uhvatiti. Posmatrao sam grčke zajednice ili irske zajednice, koji se ponose svojom istorijom. Imamo mi suviše razloga da budemo ponosni na svoju istoriju, da promijenimo način kako uče naše studente historije, da mogu na pravi način učiti nove generacije. Ovo je jedan od dokaza. Astronomska vaza prije 5000 godina, kažu astronomija antička, grčka, antički Rim, to je 2000 godina, 5000 godina. Astronomski simbolizam, Plejade i druge zvijezdane konstelacije, godišnja doba. Prvi zabilježeni datumi u Europi su naši. Dakle, kad se vratimo u prošlost, izbrisali su nam je. Kad se vratimo u skorašnju prošlost, srednji vijek, pa mi nemamo dokumenta o Kulinu banu. Samo što imamo usmene predaje. I zato će Kulin ban doći kod nas u magičnu šumu, jer ako je 900 godina nakon njegovog odlaska u narodu ostala izreka od Kulina bana i dobrih dana, pazite, feudalna, nerazvijena, siromašna Bosna, a ljudi ga zapamte po dobru koje je činio. Dakle, i tad smo bili organizovana država. To je ta istina koju želimo ovdje na površnu da izbacimo sa ovim našim umjetninama i sa spojem umjetnošću i prave istorije. Svi oni koji dolaze ovdje i koji odlaze bogatiji odavde, znaju da ovdje u srcu Bosne se rađa nešto novo, veliko. Rađa se ponovna klica iskrenog prijateljstva naših ljudi. Ne zagovaramo zajedničku državu, nažalost nesretne 90. godine su nas udaljili od tog cilja sljedećih 100 godina. Ali oni koji srcu osjećaju, znače gdje pripadaju i šta je njihov kulturni krug. I znači da, osim ovog što nam nameću političke garniture, svađi i tenzija i ponovnih prijetnji, postoji drugačiji način. Mi smo komšije, susjedi, možemo reći braća, možemo reći eto komšije. Ne može nam biti bliži Belgijanac ili neko iz Tanzanije ili iz Koreje, nego mi jedni drugima. Jer mi pripadamo istom kulturnom krugu i istom jeziku. I zato trebamo uzajamno cijeniti ovo što imamo. I to je odgovor na pitanje zašto Starčevo i Vučedol ovdje u srcu Bosne, jer je to naše. Hvala vam. Pratim ovaj projekat, evo, da zaokružim negdje cirka 15 godina i pratim od močvarnog ovog dijela zemljišta, jer sam ja porijeklom iz Visokog. Dakle, ovo je bilo neupotrebljivo, čak, pa da budem grub, da kažem, ni za stoku. Jer nisu mogli ovdje ni ispašu da vode zbog toga što je teren bio tako močvaran. Dakle, projekat koji apsolutno je vezan za Semirove ideje, stručnost, znanje, trud, a moram da naglasim i nešto što je vrlo bitno, a to je i za financijske izvore da se projekat realizuje. Pa Semir je jako divno govorio o istoriji, o parku, to sve na kraju mi svi vidimo, i razvoj i tako dalje, ali je malo govorio o sebi. Malo je govorio o onom što je on stvorio i šta stvara. Dakle, počeo je od, kako sam rekao, močvarnog zemljišta kad govorimo o parku,
ali i od ideje u koju je ukomponovao svoju stručnost kad je prvi puta vidio piramidu Sunca, premjerio koordinate i utvrdio da je to piramida najispravnije orijentisana faktički u svijetu. Kasnije je to potvrđeno nizom mjerenja, analiza i tako dalje. Dakle, od tog perioda pa nadalje svaka godina je bila kroz mukotrpne korake, progres, napredak i evo, rezultat je ovo što vidimo danas. Mislim da sam doprinos ovom projektu u okviru fondacije je počeo od arheološkog i to je bila fundamentalna orijentacija. Međutim, razvilo se iz toga jako puno oblasti. Jedna od ovog što Semir je upravo završio, jedna, da kažem, edukativna, istorijska vrijednost i ovo sve što je ovdje instalisano, to je u stvari jedan, kako bi rekao, školski laboratorij za nastavnike, za učitelje, za koji imaju mogućnost da dovedu svoju djecu i da educiraju o ovom o čemu je Semir govorio. Dakle, poenta je da naravno svi mi prolazimo, ali ovo što se ovdje pravi, to je nešto što treba ostati generacijama. I to je izvanredno da smo mi u prilici da to čujemo i da se mi educiramo, a usput bi se i zahvalio drugu Nijazu Skenderegiću koji uredno dovodi grupe, uključivo i vas ovdje, da se i sami uvjerite. Moram reći da kroz ovaj period koji je uglavnom pozitivan, bar lično ja, imao sam i neke jako tjeskobna iskustva. Evo, jedan od njih je, prije par dana sam dobio jednu finu knjižicu, lijepo štampanu, turistička promocija Bosne i Hercegovine. To ima svojih 50-ak stranica, finu ukorčena i tako dalje, kome ima najmanje 30 lokacija koje se promoviraju. Ja još ne znam, nisam obratio pažnju ko je autor, ali nema ove lokacije. Nema lokaciju koju dolazi 200.000 ljudi u prošloj godini, tog nema. Ali ima neko etno selo sa 5-6 kuća koje ja poštujem i savjetujem da odemo svi, ali ima neki balans. Dakle, jednostavno i taj dio segment koji je izuzetno bitan iz ugla privrednika. Ja sam privrednik i znam šta to znači jer prije 10 godina u gradu i okolini nije bilo 5-6 kuća za iznajmljivanje prostora turistima. Danas imamo preko 300 registrovanih domaćinstava koje izdaju prostore. Prave se 2-3 hotela već sad, ja znam ljude koji grade još se ne zna šta će biti. Svi prave hotele. Za koga? Za vas, za turiste. I naravno za naše visoko i tako dalje. Drugo, htio bih da kažem, Semir je apsolutno najveći promotor Bosne i Hercegovine neovisno od ovog projekta. Jer gdje god ode, samo da uzmem zadnjih 6 nedelja, evo, to je otprilike 32 predavanja u 12 zemalja. To nije, i sva su predavanja sa slajdovima Bosne i Hercegovine, naravno, projekta piramida i tako dalje, ali kako vidimo, to se širi, cijela filozofija njegovog rada je integrirajuća kad gledamo naš region, evo istorija koja se i regionalno uvezuje. Dakle, apsolutno sve naše turističke organizacije nisu, ja mislim, uložile ni skoro pa ništa u promociju jednog od najuspješnijih, ako ne i najuspješnijeg projekta u Bosni i Hercegovini. Dakle, ništa. I zamislite da ministar turizma ne dođe, recimo, ili zamislite da ne dođu profesori istorije, profesori koji tumače djeci. To je apsolutno nedopustivo. Znači, ja apelujem, naravno, da ti ljudi jednostavno dođu, da čuju i da prime argumente, jer ako imaju kontraargumente, Semir je uvijek otvoren za to da čuje te kontraargumente.
Međutim, ti koji negiraju, kad dođu, vide i čuju, oni jednostavno zašute, jel? Tako, ja bi se htio zahvaliti Semiru na saradnji ovih 15 godina, podršku, razvoj, mislim, puno je detalja, da bi se o njima govorilo, samo sam neke istakao i apsolutno sam uvjeren da će ovo biti projekat koji će uspjeti ne samo u arheološkom, nego u privrednom, pa evo da kažem rekreativnom, pa da kažem spiritualnom, što je jako bitno, pa i ne bi naglasio, ali dobrobit, da kažem, zdravstvenog turizma, jel? To govorim turizma, ne lječilišta, ali imamo na stotine i stotine pisanih i usmenih izjava da je ljudima boravak ovdje, posebno u tunelima, jako pomoglo. Evo, ja se zahvaljujem svima koji su dali doprinos, koji pomažu i dobro ste došli uvijek.